Koordinatörên hêja bultana saet 6 êvarê ji wara pêşkêşkim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Serok Mesûd Barzanî peyamek belav kir û got tu musewemeyekê ji Kurdistanî bûna Kerkûkê nakin. Artişa Tirkiye dîsa ketiye li bû tevgera leşkerî li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê û biryara şandeke Amerîkî seredana Tirkiye bike. Şeş ji Kurdên Efrînê dema berê xwe ji Helebê didane herêma xwe bi guleya sêxuriya rejima Esed şehîd bûn. Rejima Esed û Rûsya di armançkirina derdora Idlibê de berdewam in. Dubara Slav. Serok Mesûd Barzanî peyamek ji bo raya giştî derbarê rewşa Kerkûkê belav kir. Têde tekezî li ser wê yekê kir ku tu musewemeyekê ji Kurdistanî bûna nasnameya Kerkûkê nakin û pirsgirêka Kerkûkê ne bi tenê girifta siyasî ya di navbera du partiyan de ye. Serok Barzanî tekez dike tu paşvekêşeyekê ji Kurdistanî bûna nasnameya Kerkûkê nakin. Serok Mesûd Barzanî derbarê rewşa Kerkûkê dê peyameke ji raya giştî re doh roja şemiyê 13 ma heftan 2019 belav kir. Têde tekez kir pirsgirêka Kerkûkê ne bi tenê girifta siyasî ya di navbera du partiyan de ye, belkû pirseke dîrokî û siyasî kevne. Serok Barzanî di peyama xwe de ragihand kêşeya Kerkûkê ne bi tenê girifta siyasî ya di navbera du partiyan yan gengeşeya siyasî ya di navbera çend aliyan de ye. Lê rast ew e ku kêşeya Kerkûkê babeteke dîrokî û siyasî kevne. Di heman demê de jî firehend û pirsgirêkeke mezin ew firehe ji gelek aliyan ve. Serok Barzanî serbar kir. Bi sedema wê rewşa neasayî ya bi ser Kerkûkê de hatiye û ji ber pêwîstiya asayîkirina rewşa ewlehî û rêveberiya bajêr û xizmetkirina xelkê Kerkûkê herwiha çareserkirina kêşeyan bi giştî em li gel rêkeftina aliyên Kurdî ne û yekbûna nerînên wan in. Pêngaveke giring e lê belê tevî wê yekê jî pêwîst e kêşeyên Kerkûkê bi parêzger ve di destpêkê navbera Hewlêr û Bexdayê de bê yek alîkirin û çareserkirin. Her encamek jî hebe divê cihê razmandiya hemû pêkhateyên Kerkûkê be. Divê beşekî din de ji peyama Serok Mesûd Barzanî hatiye. Niha rewşeke erînî peywendiyên navbera Hewlêr û Bexdayê de hatiye holê. Ev jî derfeteke gelek baş e ku bi sûdwergirtina wê rewşa erînî giriftên ewlehî îdarî yên Kerkûkê jî çareser bibe. Di çarçoveya destûrê de Kerkûk vegere ser rewşa xwe ya asayî ji ber ku ew rewşanhal Kerkûkê heye nabe berdewam bibe. Serok Mesûd Barzanî di peyama xwe de tekez kir. Niha û berê jî raya me wiha bûye ku li ser Kurdistanî bûna nasnameya Kerkûkê paşvekêşeyê nakin. Divê Kerkûk bibe nimûneya pêkvejiyana netewî û olî. Hemû pêkhate bikarbin bi aştî, birayetî û tebayî li Kerkûkê bi hev re bijîn. Eva çend rojan li vû tevgerek û bihêzkirineke leşkerî Tirkî li ser sînûrê di navbera Serê Kaniyê ya Rojavayê Kurdistanê derketiye holê. Biryara şandeke Amerîkî jî ji bo navçeya aram di vê hefteyê de seredana Tirkiye bike. Tirkiya nîzîkbûna operasyoneke xwe ya leşkerî li dijî Qesedê ragihand. Ev çend rojin li vû tevger û bihêzkirineke leşkerî Tirkî li ser sînûrê devera Serê Kaniyê ya Rojavayê Kurdistanê derketiye holê. Biryara şandeke Amerîkî jî ji bo navçeya aram di vê hefteyê de seredana Tirkiye bike. Li gorî rojnameya Yenî Eqd ya Tirkî ku encamdana operasyoneke leşkeriya Tirkî li dijî çekdarên Sûriya Demokratîk Qesed li navçeya Rojhilatê Feratê tenê pirsa demê ye. Ango di nîzîktirîn dem de tê encamdan. Li gorî wê rojnameyê konha Tirkiye bi hinvedan ji leşkerên xwe yên li ser sînorê Sûriyê ta 3 mehan rawestandine û Tirkiye pêgehên xwe jî li ser sînor bihêztir dike. Her di vê derbarê de Ajansa Anadolya Tirkiye jî belav kiriye ku komeke nû ji amerên leşkerî gihiştina wîleta Şanlî Orfa ya nêzîkî sînorê Sûriyê herwiha kerwanek ji 20 otomobîlan pêk dihat. Gihiştiye navçeya Axçeqel'a ku ji teqemenî tank zirîpoşan pêk dihat. Li vû tevgera Tirkiye li ser sînorê Serê Kaniyê hevdemî wê yekê tê ku di vê hefteyê de şandeke Amerîkî dê seredana Tirkiye bike û dê mijara navçeya aram li Rojhilatê Feratê gengeşe bike. Ji bo wê seredanê jî Wezîrê Beravaniyê Tirkiye Xelûsî Akar bavşanê xwe Amerîkiyê Bokalet Mark Esper re peywendiyeke telîfonî encam da. Calê xwe ve jî rejima Sûriyê hişyarî dide welatên Ewropayê eger hebûna hêzên xwe yên leşkerî li Rojavayê Kurdistanê bihêztir bikin.
پشتی بەلابوونا نوچەیانیازە هەن وڵاتên Ewropayê bişiyandina beşekî din ji hêzên xwe berev deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê da ku cihê hêzên Emerîkî li wan deveran bigirin, rejima Sûriyê hişyarî da wan welatan. Fêsal Elmiqdad cîgirê wezîrê derveyê rejima Sûriyê di hevpeyvînekê de li gel malpera Al Ahd ya nûçeyên Lubnanê roja înaborî di wê derbarê de bersiva weyekê da û hişyarî jê pêkanîna wê gavê ji aliyê hin welatên Ewropayê veda û got ew tekez dikin ku welatên dixwazin niha hêzna xwe yên nû bişînin Sûriyê ji aliyekî ve ew şaşin. Ji aliyê din ve ew hêzên xwe bê tu sedem dikin qurbanî û bê encam dişînin ji bo rijandina xwînê li ser xaka Sûriyê rawestînin. Elmiqdad serbar kir ku welatên hêzên xwe bişînin Sûriyê tu Sûdê nabînin ji bilî ku dêwan hêzan bêxin jêr xizmeta rêveberiya Emerîkî û xwestekên İsraîlê de bang li wan kir û gef da ku parastina leşkerên xwe bikin. Elmiqdad her wiha di hevpeyvîna xwe de berpirsayetî êxiste stûyê hin welatên Erebiyên şandeyên xwe jî şiyandine deverin jêr kontrola Qesedê, nerazîbûna xwe jî daxuyanî. Di rojên borî de Serokê Emerîka Donald Trump daxwaz ji hin welatên Ewropayê kir hêzên xwe bişînin Rojhilatî Feratê da ku cihê hêzên Emerîkî bigirin. Brîtanya û Fransa li ser şiyandina hêzna xwe yên bêhtir berev herêmên Kurdî ve da ku valahiya kêmkirina hêzên Emerîkî dagirin şûna wan bigirin erê kir. Lê welatê Almanyayê daxwaza Emerîka bê şiyandina hêzên Almanî ji bo wan deveran red kir. بله تماشافان هجا لسر و مجاره از بری خو بدم ترکیه برز علی تم اندام نونراتیا انجمن اجتماعی یا کردی لکوبانه دلگل مبه دنباش برز علی لو تفگرا لشکری یا ارتشا ترکیه جارا کدن هاتیه هوله مبز جه چیه کو جارا کدن لو تفگرا خا لسر سینور روجاوای کردستان بهستر کریه دما باشوی دگی بندویسم بله دگی تا باشه سپاس دکم سه چهار روز بونه تقریبا ترکیان گلکی دکشینن گلی سپی و نیزکی کوبانی و نیزکی سریکانی بله تکانی بیجی او تشتی هوانا ده گور نیرنا من ده وکی دوین به صفقه اس 400 به ایروسان ده گریدایه أبايا تركون دنيرن بردة فعل جاوي ذهبي جا أمريكان ذهبي في حال عقوبات تشتكي يعني بخازن أمريكان بخازن تركون بيشنا وتركون محاولة بكن دنيرن مدى انتقام بكن شابي فريد فأي من بصفقات شيبي ولا شيء نبي دنيرن مدى ريد أستدفيجن أنه تركون وتجاري رازينا بنتشتكي لسينوريوي 750 كيلومتر ج وكي دوين ج جمع فرات حتى جمع دجلة 750 كيلومتر أبويا تجاري رازينا بن أنه تشتك لورد شيبه دبن هي مناطق كده به فإما ناس بيجم كويرو نبي وكي دوين عامل وحدة ما هكس دمه شاشمه يعني كي تشتك تركون رازی نابن یعنی و مثلا اوانات بجن مثلا مسیری جوان اگر هی اپراسیونا که وکو چاول عفرین چه بویه لوی دریجی جوارا پیکانین یا جی بتنی راگهاندن و پیامن هم از چه گیدن خانده بیجن بنی رتشتین ها مثلا مانا هریم کردستان عراقی دبن وکی دبن حمایه دولیه ده و دبن حظر جوی ده اون دبین ترکان کی جات خواستن در باز دبن دارن چه هریم کردستان عراقی ده چه شهر خوابی چه حتی نقاط خواب و دره هنه فبالتالي کس دنگ فجوان رناک ای من از بیم برای کی ملت کرد غرور مرا چه نه به نوالای امریکی سه چهار قواعد خواهن القراعش که یک رقی یک دیر که هن نوع بانا مبو پاریزن ابتشتی عملکی دبی مثلا امریکان چه نه که پشتی موضوع کرد که دبی اما باوری ما به امریکان نه یعنی کملت از بیش باشه ایدنه تشتی مثلا عفرینی مثلا استثنایی بو مثلا که داینستانن تعداد چه بود داینس بری که اصلا چه بیان دمان کردی گله که محاولات خواهد کردن انه درکه بن پیداش عفرینی درکه به تصمیم جهه سیسیان که فبالتالي ويري لاوي بقرطان ويري تركون بقرطانا حجج دسانا مانا انه درباس بي بس افتشتات شيء نبو
تشتهر العفرين الشيء تشتكي وكيلين أمر واقع كأنجمان اجتماعي كردية مبيرة تعامل بكم كأمر واقع يعني تشتكي نبي إرادة ما تشيبي وإنها ما تشيكريه وإنها ما تقدر مساهمة كريه فبالتالي يعني مسألة دولية باشا برز علي وتشتي شرقي فرات أوجه باشا اما وكو زانن كو عفرين لهمبر غوطا بهاتا بهفغارتن هن جدر هن آلی هن سیاست مدار هن دبیجن کو نهاد بيدا ميتاجي اگر هي بهفغارتنك نافرا بشك جئد لبي لهمبر بشك جروجاوي كورساني وكو تشاوا العفرين تشبويه ورا تشيكرن ون تشاوا دخول الفيكي كاس يكوني تفكر إنه كاس أم بيوك بين شاشن تشتا مستبعد بله شيء نوبي مثلا أدلب دبن نفوذي تركونتي أو الوي داري الروس أو روسان شارع كان نقوى روسان نقوى تركوندي الشرقي فريد دبن سيطرة أمريكان دي فبالتالي تشتي هوني كوتشي من الشرقي فريد عرفة قباوي تننا الوي داري إيه من أزبيمش أزبيجم شرقي فريد ويا أمريكي بدوخ بك نشتركار الضوي قالك جي شيء بنا قالك تشتي هنا وأمريكان بوتي ورقوبات وقالك يعني قالك ضغط نتركو كنا بس بالضوء تخلينا كري مثلا راس عمري في حاطين صالة أمريكان حطمها يعني ضغط تركون دكان أو يونان تونزان بريطانيا بيران وفرنسي بيران أمريكا حاطين صالة حتى نتركون تخلي جوي درنا كر مثلا عفرني بدي قال لك كيها نتركون كتني كيه بيرزاي مثلا كتنا جزيرة السودان بالشون مثلا كتنا قطر بإرادة أمريكان فبالتالي أب دولتك وكيلين دولة صاعدة المنطقة وكي إيراني أب دولتنا وقت يكو أمريكيش دست خبردن أمريكي جيش خا نقانون مثلا هو موزان چند روزان بعدش آلمان خواست که لشکری خوبشین شرقی فريد وانا نشوندش بس لأنه آلمان وتركان قال لك نيزكي هذا فبالتالي أمريكي تخازن وانا تهب ليخن لشرقي فريد فيقول شتنها تينا قلتن انه فرنسي وبريطاني بشين ابش هنا يعني بركي لسر مديتي قلتن وقت تشتكي الارض الواقع تنا فايمن از فيجن بالضوي تركان وامريكان والهبكن ونقاط عسكريه شيء من وقت الادلبه نقاط مشتركه هندري شرقي فريده شيء اداره كنو شيء به وبكسي هانا كتركان خازن ويش خريمه دركبه تشنا دولنا يعني تشنا تفاهمات دولة شيء به هر کسی لهندر سوريا انجمان اجتماعي پیاده دبه چه عسكري به چه ولا سياسي دبه بيش كي قرار ندس كسي دي قرار دس دولة عظمى دي دس امريكان و دس روسان دار قالك سباس بو بريز علي تمي انضامي نونراتيا انجمان الاجتماعية كردي لكوبا نيجي تركيا باويك زنديل قلمبو قالك سباس جبو باش دربوناته مالباتك جي دربدرين عفرين روجافاي كردستان دما بري خوا جي حلب ددانا هرم خوا راسي قوليا سيخوريا رجيم سوري هاتن دانجام ده 6 شهيد بون وهجمارك بريندار بون رخصنا ما في مروفان لعفرين راغهاند كروجا إني دما مالباتك كرد بري خوا جي قند تلجبين يه دردورا حلب ددانا عفرين راسي قوليا رجيم هاتن دانجام ده 6 شهيد بون وهجمارك دنجي بريندار بون لگور همان رخصتنه کو جکسن بریندار ین هاتن ناسکرن یک جمالباتا منان حماده جگند قطمه ین افچه شرا هروها ولاتیه کی بناو شیخو جگند بافلونه لگل هفجین و زاروکن خوا بریندار بونه رخصتنه گوت کو اول نجاره یکیه کو کرد جالی رژیم وطن ارمانج کرن و ریگری لچونا وان جبو حلب تیکرن هروها پی دیجی دبه سدما ریگریه جي دركتنا دربدرين عفريني جي نافا كامبان جبو حلبي وعفريني دا كل جمخوا بهلن وببا بهانيا ورقرتنا آلي كاريين مادي ومروفي هر لعفرين روجافاي كردستاني ولاتيكي كرد ده بندافا عفريني ده بن آفبو وجيان أخواج دستا تيمن برافانيا سيفيل راغ هاندن كروجا إني پشتی نیورو ترمی ولاتیکی یه بناوه هوزان بهجت ده بنداوا چم عفرین ده هات دیتن همان جدر دازانین کو ترم هات درخستن و جبو نخوشخانه هات وگوستن دا کو جبو مالبات ورا رادس کرن هوزان بهجت 29 سالی بو خیزانداره و باوه 3 زاروکانه
خلک گند شیخ بیلاله. دبن ناونیشانا خوندکار تیرکاوان شورشانا پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه هجمارک جه خوندکارین درچوی جه زانینگهین هریما کوردستان خلاات کرن. رخصانا هولیر شاخ زانکو یا پدکسه هجمارک خوندکار جبشن جدا جدایین زانینگهین هریما کوردستان درچونه لنویزگاه رخصتنی یا پارتی لهولیر پایتخت هریما کوردستان خلاات کرن. دوی چالاکیه ده برپرس شاخ زانکو و برپرس ریوبر ده کمیتا هرمی لشونا احمد ملک اندام کمیتا ناوندی و برپرس رخصتنا هولیر یا پدکسه و هجمارک جه اندام پارتی آماده بون. جالی خوبه خوندکارین کواتن خلاط کرن گوتارک پیشکش کرن تیده تکزی لسر بردوان بون و پابند بون اخواه برای بازا بارزانی نمر ده خزمتا گلی کرده کرن. ایرو 3 سال سر کوچاداویا هنرمند هریما چای کرمیج باوی صلاح را درباز دبن. عبدالرحمن عمر که باوی صلاح تناس کرن یک جه هنرمند نافدار یین روجاوای کوردستانیه. بریا 3 سالان ده 14 تیرماه سال 2016 چو بر دلوانیا خوده به بنیاد سالوگرا سیم یا کوچاداویا هنرمند عفرین باوی صلاح کامیرای آرکی سردان مالا برای وی لهولیر کر تیده بحثا جیانا برای خود که. یعنی باب صلاح حیاتی وی فنی و سیاسی جب چوکی خدا یعنی کار و خبات سیاسی جی دکر فنی جی دکر پر یعنی دجوار بود دفندا و ما پر جوین و دار و کار و خبات دکر یعنی ابو صلاح سعی برای ما بو و جمن بدو سالا چوکتر بو لمن ددی ما مستعمل دمک وفات کری نه رئیس نه وزیر نه عالم دا بوی پربونه کس نچو لسر مری و مندی یعنی حقاسا گملت کوم به جندرس حتی عفرین حتی گون گیبی ماکینه و گیبی ملت لیگ پر گوج لمهاتی پارتیا پیکه که گوبیج عفرین در کتنه و شریطه ویدو هنه آله کردستانه چقا ماکینه هنه را دکن لجندرس حاجز دینان و ریکه گند حواجز دینان یا پکه چب آله کردستان هنه گی دسته ملت برن و حتی سر جنیزه جی گورانی دلیل در خستنه و تصده که آله کردستان را دکن و تینن خور ادور داجی وقتی ملت گدن که ایکب شربه تمجمور تحمل که لی يعني وقتی کرن تربیه طبعا شکی مجی سر هنو روز ور امنو کانن وی گوتنه بکن اسباب ما چه ما جنازه باب صلاح بزی تازانی یعنی کسی من ندی مالباته مج عفرین وقتی کرن تابوته وقتی کرن گوره ایگ آخلی کن ایگ کابر گرتنه طبعا پارتیه پیکه کدی هاوجی دفردو واقعی گوتی پرسک دکیله و پرسا وقتی خونه هود سبب چیه؟ انو ما نهشتن کس جنازه باب صلاح بدیم هفجی نقطة استفهام دفرده هيا جبر ام اعتبار دكن جريمة بو يعني بحق ويجي وغيري ويجي وبملاتيجي يعني جوار وجد او حتى هيرو ام دغوزن وبري وي جبه بارتيه پیاده و پککه و غیری بانو بابه صلاح بچوکیا خود یعنی این مندال بود و هم دچون شوله و وکه گوته اوشی دچو جود یعنی تم و تم گورانی دیکه مگدو گوتن دیکه مجمع رال ناف زیتونال ناف پعلیل ناف شغرال ناف درو مدگو آنه تم شغل ددا دلیل ددا جبلی ددا ممه ددا فلان و فلان و فلان دا کلام فلکلوری پرانسفک هنه گران هنه لدخیداله حیاته خوب فنی دا یعنی ام چوچک بونه از اوی و ام دچون کورا ولا چاقل ویا ولا چوبان ویا مسکه جورنه وی گندد ما یا سیدی وی کلام دو گوتن کلامه وی جی ایوه زمانی تبر قومی شیخ سعید بود یعنی صحیح دلی ما ایشی دلی ملت جی ایشی به اعتبار ابو صلاح نه ایمت تنی بود
یعنی این ملت کی بو یعنی همو کرد و کردستان یعنی 4 پارتی بله تماشاوان هجا لسر جیانا سیاسی و هنری یا هنرمند باوی صلاح از بری خو بدم هر دو میوان خو برز مصطفی جمعه اندام پولیتبریا پارتیا دموکرات کردستان سوریا هروها هنرمند محمد جعفر کوب مامو تناس کرن ون هر دو بخیراتن مصطفی از جمتا دست بکم جیانا سیاسی یا هنرمند باوی صلاح چاوا دست بکر و کودره و کنگی يعني از دكارم جنوت ويكو باشوا من او ناس كريت كارم ببيجم لي از بيت زانم جبري ويجي بيتري 10 سالكي افكس بارتي دا كار دكر حزب خدا كار دكر لكونغري مي کو 4 پارتی تبلی هفته بود 2014 لهولر اندام وی کنگری موجی حاضر بود انسانك قالك برومته قالك بشرف بو بكرامت بو بدوار اخلاص اخو پیشکتنا اخو زان ابونا اخو التزام اوي بپرسا كردي وك اندامك حزبي حزبك دا جوي باشتر وك ابو صلاح نبويا براسي ما يعني ابو صلاح من تشتوي وكو الدين يعني چند جاران جارك جيل بر مجي چيبو جبر كاركي باش كربو هرما كوباني هاتا خواستن جوي سببي اجي هاتم خواستن تعدايكي مازن ليكرن جالي ريجيما سوري تعدايكي قالك مازن براسي ليكرن وقوتن قالك نقاش هاتا بردام جاره لی چند جاران هاتی گرتن به مهان مایا پری جارا اجداد خواستن و وقت پری سلسله وید کرن او دی ایشاندن گلکی تعدایا نفسی لیت کرن کو دوری هلوستو و سیاستا کردی بکره بس بردوام بو براسی باب صلاح يعني از بكارم بيجم مكين انسان وكوينا دينه كوغيري داي بپرسا خوي نتوي كرديوا و كاري خوي حزبي بردوام كري حتاني روجا وفات كريا يعني از دبن خلقي هريما عفينه باشوين ناس تكن يعني قوتن زياده اتشقال صار بكم ازيكيان بكم جبر خلق باشوين ناس تكن انسانكي خدمتك قلق قوره مزن جبو فولكلور وجبو يعني تراثي كردي صاغ كريبي انساني هناك تشت الجم هبون براسي من جارنا جي برسيه بل يعني هناك استران هبون اي كوباني كانينا يعني دري دي مناتي جارا بابي صلاح تزاني فاجان دبون بله دزاني بو او استران جي ذكر مجي برسي قلت انزل قال كيوي بابي يعني يا دامك دريج الكوباني مانا يا بالاساس وتشونا خوشك نمال بيرامنا المهم الجم وينا تشكلك فرهبو اقلك تشكلك فرهبو و همو استران كردي سرفيهاتي دواري يعني ملحمه وتشتدين همو دزانيبون دنگي ويجي قالك خوش يعني الخلق باش دهات براسي جبولو هر انسان كي عارفين بيش كوباني بيش جزيري بيش بابي صلاح ناسكي دنگي وناسكي دمينه جي ريزو احترامك قالك براسي انسانك قالك باشا برز مامو هون وك هنرمند هون چاوا لكارو خباطه هنريه هنرمند باوي صلاح لي تماشا دكن هون چاوا دنرخينه قالك سلابي مش ملتي مرة هاي ملتي ما يعرفني وجهها فعلا بابي صلاح ديروكا كاري مظنه ما باش ابو بابي صلاح ناسكر بس جيهانوي قلك يزوروا زحمتي ابو وقت بابي اوغوتيا جيهانك قالك خرابو دي فقيرتي دا قالك درباسكر امريخو قالك التنجاي درباسكر تعداي قالك اللي هاتكرن نجهالي كيفاش ها قال هالي بار زارو كيوي جارنا برن بزوري برن كاسر برن هانين جي شر او هبو وتعداي قالك يجي جيهانوي لسوريا هبو بس بابي صلاح راستي نبس تنگ بيجي بو ديروك بو لانه باش اللي صار استراني كردي دسكني صار في الكلوري كردي خوشك تينان او ملحمنات دينا داستي خو ونبس وقت
چاوا کاری بو فولکلوره بپارێزێ بەدژان چاوا دەکرد ئەف تشت gelekî xurtbî tê de cîhana gelek xurtbî بله. ew tiştîne ew tiştê filûkrî tîne gelek dengbêj li gel xwe êgê gotinê folklorê gotine بله. tîne li gel xwe li gel wana nav wana da kêfa xwe vediqatan û lê ew tetbîq dikir li ser wê heger tiştê têda nexweş be têda ew gotin ne li gel hev ve yani çîroka gereke ew çîroka bi hev diva girêdayî bû ew gelekî li ser wê behsa wê dikir yani bavê Salah ne bes ew dengbêj bû li vê dawê tiştên gelek hêcal gelek hebûn çi mir Xwedê rehma xwe wî kê فعلا gelekî يعني gelekî هنر tişt بشارتي حتى نهار جميع hebûn geleke البس zora شيء استرانا na gelek istiranin gelek dîroka wî hemî باش نها او الكدري يعني نهاتن باراستن ewa hatin والبابو- parastin li gelek cem hevalê me hebûn nizam ew gelekî xistin nav hevdik kitâbek dî durust çêkiribûn lê ew nizam li gel kêmayê ew elafrînê wil lê hat li gel hevalên me mabûn lê ew gelekî felen di karê fenî da karê folklorî Kurdan da gelekî xebat û kar kir باش jiyê serbilîndê bû باشه برز مصطفى جارك نزل بكرم جمتا هنرمند ما نافدارن بجريدان وان بنتوي ونجتماعي وان به شما دهاتن ارمانش كرن جالي رژیم سوریه و تجین ها بحث کرد تقول باوی صلاح چند جاران راستی اشکنجه چند جاران راستی زندانی هاتیه جبلی ویجی يعني قالك هنرمند ما ين نها ين بري ين وفات کرنه جريدان اخوا بنتوي اخوا هبون شما دهاتن ارمانش کرن بلش خوش بو سببی داتا ارمانش کردن بر گریدان آوان به نتوی وابا بو به پرسا کردی وابو گلک جوانا کار به پارتیتی دکرن مقابل بلکه هناك دوري و مثلا بون لبابي صلاح يكجي ايكو وكو الناسكم زيتري چل سالي مايت بارتي دا كار خكري براسي انسانك يعني جي ريزيبو هر وقتي اجبركو من كم جاران از بيجم يعني من انسان وكوي از ببينم بوي اخلاص هانه بوي دل پاكي هانه كم من انسان وك بابي صلاح براسي كتابيرا مرو هناكي مرو في ديشيل يعني انسانك وكوي د زمانكي كت زمانكي جلك نخوش كو پیاداجي تعداياكي باش ليكريا باش تبيرا منو از باشي في زانم كوريوي رافاندم برن كوريوي مازن صلاح رافاندم برن بابي صلاح قالك هات ايشاندن بواريدا از ببم يعني هر واجبك يعني بالنسبه لي هنرمندين كرد همو جرجه بنا جريدان ببروجا يعني توي كردي و بكاري كردياتي و جرج حطاني جوان بكار بن كاري حزبتيجي بكن نغ غلطه لي يعني ابو صلاح بلكي زيادتري في مساله تشتكي باش بو قالي كرد كريه اجي في زانم هنا قالت برهمي وي هنا الجم هنا كس هنا از باورم خرانا به وندانا به حتى اني وقتها به وقالك تشتي باش وي بي باراسم براسي يعني بابي صلاح ابو يعني بابي صلاح قبول ذكر شهيد جببش بو قضيه كردي باش برز مصطفى جبلي جيانا هنري وسياسي جيانا ويا نورمال دانوستاندني خو بخلكرا تشوابو يعني وقت تشتي من دي تشتي از ناستكم قالك شيرين بولجام هر انسان كي كرد لاوجي قريداي باخلاقي ويبا اخلاقك قالك النار بقش سرباب صلاح ابو براسي يعني بلكي اذبن يعني قريدايا فياجي بجيانا وي هانا جواكي كدنا بخلكي فضا درب عسكري قالك جيل عفرينه هناك جيل حلبة دمكي باش الهولير مايا چند اجاره هاتيه لسر يعني تلفزيون كردستان باشور اسراني ويهانا جيانكي براسي قالك زحمت ودجوار درب عسكر يعني تبيلي من باش يعني بريجاران باطون شغليه الكابرات شغليه يعني یک زمان يعني شو وينا بخار زيتوني خبرت ذكرنا يعني اب انسان يعني ابن يكيش في نوعي براسي تقديس كرن والبرفي وضعي قلك الدجوار ودبج فرصه خاي نتوي برنده ودكار به بردوام بكتير شكلك هجاي برز مامو برهمن وي ين كيفن
يعني جبلي ينكو تنها بحث كنت قلت يعني هاتنا ونداكر يعني جيل جم عليه كنا برهم الوين كفن قال لك كاسيت وستران ودستان قلتنا او برهم هاتنا كوم كرن دي يوتيوب ده تشتكي ده داكو وندانا به أوا براستي قالك هذا كسنانة بسروي أوي دسكنن شخارة جدا هاليكي رجوانتي ديار دكن بل راس بابي صلاح وك ما مستقبتيه فعلا بابي صلاح قالك جهانوي نخوش بو وزحمتي قالك درواز بو وايه باش بابي صلاح ناس نذكر لانه انسان قالكي متواضع بو. يعني جيان اخوي مادي اه ابوري مادي قال لك حمي يعني او الروجن قالك روج هبول او سردارا كردستاني كريبو بشي سبيد تشوقا استخباراتي السوري خاصه قال من محلام الدرباز بو شو قال استخبارات يباري بدي قال من روجي كي برسكي قلت قوم او مساعد جمرا قلت بابا صالح كما محروش تدبنو تينن ما تشدستري ما كار سياسي دستري قلت لا بابا من از كاري فلكلور دستري استراني الشعبي دستري خاري كل يقولوا لكم اوقات شو قلت بالصبر بك اسباب هرم جنب رايد بيش ما عيب ثمانية عمليته قورب ويا ام حروش تدبنتي مين نخش يعني ام بيش رايد مرة ام جارد انتنين يعني بردانا تبكر بل اوقات شو قلت رايد كني قلت اي وقت تبي عقل تبيش باب صلاح من نما سلا استراني سياسينا قل باب صلاح ديروكي كردي احياء دكي كرد لسر ويد ديروكي معنا لسر ويد ديروكي معنا هاجر تو ويد ديروكي خدي دكي او حزار سالا باب لا صلاح ما راستي اصلا جيان دهات وهرجار دهات قالك يعني باشا برز قالك مامو نها برسك دن مالبطه وين نها الكدرنا العفرين الكدرنا مالباتوي هناك عفرينين هناك الدربي عفرينين كوريوي مازن جزور دا السويدة او عودي دي او مالباتوي جل عفريني بو حتى العفريني بو العفريني بو فعلا زحمتي صار وانا هيا وقال لك فقير يعني وبابا صلاح قال لك انسان كي متواضع بو انسان كي بخو كاري خو ذكر وكي ما مستقوتيه فعلا كاري نه بس كاري هي سنكاري ذكر يعني كاري هي سنكاري داكو دبر زحمتي جيان اخوا ضابي بك بلي اللبناني السوري كاري اسم كاري ذكر يعني نه حتى ينتخت في ذكر نا اسم كاري قال لك زحمه البو بس باش. فعلا بابا صلاح قال لك يديروكاوي دريج وبانا وديروك قال لك زحمتي كذا هي بس نظام تشما ملتي ما كرد حتى انا الناس نكري انه ديروكا كردا باسترفانا وقد دايه ام ملت السروي معنا السروي ديروكي معنا وام تقديري وانا نظام قال ما زحمتي هاي بريز مصطفى كوميتايك هون وقفوا بهذا كاسي وكوميتايك أوفا كريه داكو هون روشين فان مالباطين قالك هون أرمند هنا راسي أصلا جانتين قالك هون أرمند هنا نخوش دبن هناك آلي كاريش وانا ناين بيشكش كرن وكوميتايك وصا دامز راندية داكو هون روشين وان بشوفينن تشتين وها آلي كاري كي بتشوف جوانا بيشكش بكن بله هي بس مخابن كار فرينا بيج بر هنا قطبون تشيبويا نابنا روج آوا هرم عفرين وكوباني وداري دين شنو هاتم تشكين بويا براسي لأذبم هناك يعني جالي بارتيا ما كرد و تخواستن وبارتيا ما جي تخواستن براسي كو بالنسبة بابي صلاح غيري وينها بنت هنرمندي وكاسي دواري روشن بيريدا كاردكن براسي الپشتوان گرک بیسک نازن گرک آلی کاری جبوان هبش بو کو کار من پیش کردن باشه برز ما مو از همان پرسشتر بکن هون وقت هنرمند هون يعني روشة هبدو دبرسن هون دشوبين روشة مالباطن هبدو تشتكوها هيا يا جماعة ممكن انسان بهنك مبالغه بك طبعا الشخص مجالك الكاري هنريد خدمت كريا وحتى خدمتي شرط فرديجي يعني إياك بوي لأنه بجارك أم ككرد أم إحساسنا بين إيرو قدري دنگ بيجا الجمع زور كيما يعني أباجي كاري حزبيتي كاري سياسة مدار بجارك أو خدمتي بكي مد نديتي مبخاء أو آلي كاريا ذكر وممكن دوه نريدو من بيش خصن دخواست وممكن لك آلي كاريا وان ذكر حاجة قرم كانيها بس تشتي دستي مدنايا از نكانم
فعلا گلک زحمتیه گلک ام جی سر به تشتی خوشک بسکنن ام به تشتی باش ناسم کنن براستی برز مامو شوپاندنا مالباتین هنرمندان دکفست توی هر کسی گیدن گلک سپاش بو هر دو میوان من برز مصطفى جماعة اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هر وها برز محمد جعفر اوجه هنرمند کوب مامو تیناس کرن گلک سپاش بو هر دو سپاس محمد روزنامه ریباز کوجالی رخصتنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن به هجمار خواه 14 هاتیه در و گهشتیه بر دست خویناران بابات و مجارن که هاتنه بحث کرن ده وی راپورتی ده روزنامه ریباز باجمارا خویا 14 هاتیه در و گهشتیه بر دست خویناران گوتارا دسپیکی سرنویسری روزنامه محمود عبدالرحمن حاجی دبن سرناوی دولت و بنگهن راگهاندناوی سرباری گوتارا نویسکارا کرد زهرا احمد دبن ناوی پارتیا ریفراندومی و سرکردایتیا کردستانی دروپالا یکم ده جه خود گرن. روپالا دوانج روزنامه جه کاروبارن سیاسی نافخویی را هاتیا دابش کرن. بشه کاروبارن هریمی و ناف دولتی روپالا سیسیان لروزنامه ریباز جه خود گرن. روپالا پنجانج روزنامه جه هلبستا کردی را هاتیا دابش کرن. دروپالا هفتانده بشه ورزش و تندرستی لشکری کوش آلیه دسته سرنویسر یا روزنامه و تی آماده کرن بابت گریدای ورزشا کشاندنا وریس و مجارکدن هاتنا بلاف کرن. روپالا هشتانج روزنامه ریباز جه شهید و بریندار و جینانیگاریا لشکر روز را هاتیه دابش کرن. داجمارا 14 یا روزنامه ده بحثا کسایت دیروک خبات و شهید بونا پیشمرگه لشکر روز دلیل احمد علی محمد سرباری ناسنامه پیشمرگه بریندار فرهاد مراد حسن. روزنامه ریباز آریه رخصتنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهف کرن. مهانه مجارین لشکری سیاسی و روشنبیری گرنگ جور بجور لخود گره. علی عمر وزارت دربای آلمانیا ارمانجکردن ناوبند تندرستی لباجار ادلب جالی رژیم اسد و بتوندی شرمزار کرد. لسر روپالا خویا یا تورا جواکی تویتره وزارت دربای آلمانیا بلاف کرد که در انجام ایریشین رژیم اسد لسر باجار ادلب سه ناوبند تندرستی کوجالی ولات آلمانیا و تی تمویل کردن به تمامی هاتن رخاندن و هجمار کادرین و جانا خوش دستانه. ده همان توییته ده وزارت دربای آلمانیا ارمانجکردن آواهی تندرستی و ناوبند پزشکی و کادرین خواه کدوار آلیکارین مروفی ده کار دکن لباکوری سوری جالی رژیم اسد و روسیه و به تندی شرمزار کرد. اف داخلانیا وزارت دربای آلمانیا هفدم بریارا رخصتنا جی آی زی یا آلمانیا جراگرتن موچین کادرین پزشکی ین کودناوبند تندرستی و نخوشخانه ده کار دکن لباکوری سوریه تی. انجمن مافی مروفان یا بسر نتوینیا گرتی و داخوازا آسان کرنا در باسپونا کاروان آلیکارین مروفی جبو ناوا خاکا سوریه جالی ناکوکدار لسوریه کر که بهتری 12 میلیون کس لسوریه پیوستیا وان با آلیکارین مروفی هیا جوان 5 میلیون سیویل پیوستیا وان با آلیکارین مروفی ین بلز هیا. انجمن مافی مروفان یا بسر نتوینیا گرتی و بریارک درباره روشا مروفی لسوریه استاندو تیده داخوازا آسان کرنا در باسپونا آلیکارین مروفیج و سوریه کر. دوهده مالی درخصنا جوینه که انجمن مافی مروفانیا بسر نتوینه گرتی و ولات نکتی اوروپا دوی جوینه ده بریاره که درباره روشا مروفی لسوریه پیشکشی انجمن مافی مروفان کر و جالی خواه انجمن لسروی بریاره اره کر. ارلگوری و بریاره که پیوست آلیکارین مروفید زودترین دمده در باسینا و خاکا سوریه ببه. جبر کونزی که 12 میلیون کس لسوریه پیوستی آوان بالیکارین مروفی هنه جوی هجماره جی 5 میلیون ولاتین سویل سوریه پیوستی آوان به آلیکارین بلز هنه. پشتی اره کرن انجمن مافی مروفان و رازیبونا وی لسر بریارا پیشکش کرن آلیکاریان جو سوریه انجمن داخواز جالی ناکوکدار لسوریه کر کوری بدن کاروانین آلیکارین مروفین کوی ورنشاندن جبو ولاتی سوریه و لسر خلکن پیوزدار و هجار ورنه بلاف کرن به دروست بونات و استانگیان. روها دوی جوینه ده انجمن مافی مروفان مطرسیا خواه درباری تکچون روشا مروفی لباکور روش آوای سوریه جبر ارمانجکرن باجار و باجاروکن لباکور سوریه به تایبتی هر دو گندوارن ادلب و حمایه جالی هزینه رژیم اسد و بلافرین شرکرین روسی گود انجام وان ایریشان در روزانه قربانی نابرا کشتی و بریندار دکوین سرباری در بدربونا به هزاران جه سیویلان جبر خرابونا روشا مروفی
لی دبری دربراند. اوه بریارا انجمنی هات دان هفدمی درخستنا راپورتا ریخستنا یونیسیف یا زاروکان ابسرنته و نگرتی و کوته ده دای خویا کرن که ده انجام بردوامیا شروع پفتونان لی سوریه به کمانی 140 زاروک دوی سالی ده جانا خواج دزدانه. جه دسپیک اثباتا بوری و حتانها روزانه دورین لواکوری سوریه به تایبتی و جار ادلب راستی ایریشن تونده جالی رژیم اسد روسیه وتی و جالی خواه توانی گرتی ارمانج کرنا 25 آواهی و ناوندین تندرستی و 45 بین پیکرن لسر دبستان جالی رژیم اسد روسیه و جه دسپیکا نیسان بوری و حتی 5 تیر مهی تومار کریه که جالی خواه جی تیما هفریسکارین برسفدانی اشکره کریه که جه دسپیکا ایلونی و بهتری 700,000 کس جه دورین جدا جدا لواکوری سوریه به تایبتی جباجار ادلب درب دربونه اونها دروشن پر خراب دجین که توایا وان درب درام پیوستی وان به آلیکارین مرووی بلزهنه. یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتیک کردستان روش آوا ده خوندکارین سرکفتی لدبستان هریما کردستان خلاط بکه ده وخوندنه که ده شاخ هریما کردستان یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتیک کردستان روش آوا راگهاند که اوه خوندکارین سرکفتی ین پلین پیش لدبستان هریما کردستان بدست و آنینه جپول نهم و 12 ده آهنگی که ده خلاط بکه دگور وخوندنه یکیتیه آهنگ ده دمجمیر یک و نیوه پشتی نیو رو جه روژا دوشمه آنکو صبح 15 و مهه لزانکوی کردستان یا لسر 30 متری لکلکا مزگفتا صواف لحولیرا پایتخت هریما کردستان ده دست پی بکه. بله تماشاوان هجا به وی آواهی هم گشتن داویا بولتن اخوا دوباره سرنوچه امه ببیره و بینن. سروک مسعود بارزانی پیامک بلاف کر و گوت تو مساومه که جو کردستانی بونا کرکوک ناکن. آتشا ترکیه دیسا کتی لبو تفگرا لشکری لسر سینوری روشاوای کردستانه و بریار شاندک امریکی سردان ترکیه بکه. شش کردن عفرینی دما بری خواج حلب ددان حریم خوا به گله سیخوریا رژیم اسد شهید بون. رژیم اسد و روسیه در ارمانج کرنا در دورا ادلب ده بردوامن.